Manipur gi XCM and Biren singa thamoi kaikri hariba thawdo si Delhi gi Circuit Court ta thokhiben haba wapam yauna and Biren singa thagalak post amada Delhi gi Circuit Court manakta Manipur gi nupi ama amasum Assam gi nupi ama nupi ani makhoibu racial harassment amsum assault sathakhiba thawdo adu akan mamongna yaning daba phongdorakri hariba sigumba racism amasum violence ki thawdo asi yafam thokti loinana society asida laifam thokti haba wafam yauna panbaga loinana country asigi mafam punamakta north east ki miyoi singbu safe respect amasung dignity ga loinana treat tawgadab ne haba wafam yauna phongdokre makhata na en beren singana akan mamongna condemn tawbaga loinana hariba thawdo asida senariba miyoi kudimak athuba action lawgadab ne duga investigation athuba sathagadab ne haba wafam yauna phongdorakre Koki lalauba singna sina kaithil kunja sing noi kapsilakri koki lalauba masum khulai paiba koki volunteer singi apun batim amana urkhul district ki manungsanba sina kaithil gi kunja sing tamna nongmai round kya kapsilakri hari sina kaithil village authority ki matungina thawdo du nanung thilpung aniga minute yangkhai degi pung ahum rom taba phawbu sina kaithil gi kunja sing lopomna thabak suri ngeida koki lalauba sing amadi khulai paiba koki volunteer singi apun batim amana kunja sing tamna automatic rifles yauna apaba makal gi nomai sijinaraga round kya kapsilakhi hari thawong aduna maram oiraga kunja sing da sauna mi paiba masum akiba pokhanduna maning tamna thabak suba ngamandi mara laitaba kunja sing gi mathakta attack sa tharakpa sina miyoibi gi hak khongauna bigi mathakta sina kaithil da ing tapa madi economic stability lehanana ba hotnare sibusu khongauna bane hari panmaya bari haukiba dumi khrani sid sina kaithil khulda koki lal hawwa sing nongmai kap tharaktuna attack sa tharakpa gi thawdo asi tattana thoroki asiguma thawong sina khul asigi ing tapa thugaibaga loinana khunja singda akiba madi insecurity pogali koki lal hawba singna sina kaithel khulgi lamna changsilaktuna reserve forest mai thaba khulgi ahal fajinduna thamba madi amasum khul tamna nomai kapsin bigi thawdo kya February 19 thoki hari sina kaithel gi masa asi thugaina bigi damak koki lal hawba masum khulai paiba koki volunteer singna lungtar singi singkhong da bunker kya sajin baga loinana Kuki-Tangkhul boundary singda leptana lamlausina bu honarakli masigi mathakta koki lal hawba singna drone sijina duna surveillance tawbagi thabak sathari masina sina kaithil khulgi mathakta koki lal hawba singna matama madi hekte attack torakpa yabagi akiba dumak laiti maramaduna mari lenaba law enforcement agency singa madi state authority na khudakta matik sawa thabuk lakhot haningbagi apamasu village authority gi sirol amada thamrakli Satiskat farmhouse the poppy tharamba BJP lusingba mafari Satiskat ki Durga district ki Samora khungwang da leiba BJP Kisan Morsa gi lusingba Binayak Tamrakar gi farmhouse amada lona yadaba mongda poppy tharamba gi damak lusingba sifari hari farmhouse asida lona yadaba mongda poppy thari habisi Satiskat police narcotics control bureau Satiskat ki revenue department na kusamnana operation sathaduna state asigi tongan mafamda lona yadaba mongda lam acre mangarom da poppy tharamba yenthatuna mayai ka bichinjak sana bo hotnarama thong sing mai pakhandana ba lokholak thawk thoram singda khangmangam lakhipanen su pawsna makhatari BJP lusing ba sina ma ki farmhouse tharam liba popiesi paktaknana chujak thar sujak sing asigi marakta kana su khangandana masum uhandana tharamani mauna tharam liba popi sing asi sarang lupa crore nipa nongi market value oigani hari official record amadi digital servicing dadi haribula masi supnagi chujak amadi gihu thabada sijinai haina leramkhi hari Iran gi president lan khre haikhrabasu yumthangnaba leibak singda khut thaba lepthri Iran gi president Masud Pezeshkian na handak yumthangnaba gaf leibak singda missile amasum drone attack sing tawkhibagi damak lan khre amasum leibak sing asidagi Iran attack tawraktrabadi Iran makhoi gi mathakta khut thaba leplagani haina thangjanumita phongdokri adumainamak Saudi Arabia Qatar UAE amasum Bahrain gi air defense silencing amasum interception sing gi report leibana maram oiraga Iran gi president lan khre haribasigi matangda wohang kya lakle amasum muknaba chayol ani changlakpaga loinana gaf leibak singda tangdu leitadaba hengat hali Iran gi thawong singna sowalaba yumthangnaba leibak singda ehak isana lan khre haijari haina BJP na
टेलीविजन की खुथांग पीब रोल फोंदोखी ईरान की मथक लंदाबद यमथंगनब लेबाकसिंग सिजनद्रबदी मखोई की मथक एटेक्सिंग तौब लेपदा ईरान की टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल अयाब पीख्रे हैना पेजेस कियन मखाताना फोंदोखी बानाइखी तेहरन डिप्लोमेसी न हेना पामखी रीजनल गवर्नमेंट सिंग मुकनब पामखी सऊदी अराबिया डिफेंस मिनिस्ट्री न प्रिंस सुल्तान एयरबेस तमना कबलखीबा बैलिस्टिक मिसाइल मी तादब मफम ताकी हेन फोंदोखी मी सीब नत्रगना सोकपगी पाउ लेथ्री रीजनल अथॉरिटी सिंग तोंगान तोंगान मिसाइल सिंग अमसुम ड्रोन सिंग थकी हेन फोंदोखी तोंगान तोंगान सिटी सिंग दे अलर्ट सिंग अमसुम डिसरप्शन सिंगी रिपोर्ट लेखी UAE की अथॉरिटी सिंह की इंटरसेप्शन अमदिगी अकाय एक्टुएशन मरम ओइरगा दुबई मेरीना टावर अममई साखी मी सोकपगी पाव अमत लेती अमसुम फिबम लाक्शली मनामार एटेक अमदिगी मई साखी युम अमदा अमसुम अतै बिल्डिंग सिंह अकाय ते थोकी हैना बहरेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री नाखी तेहरन अमुहन नुंगसी चानना लेबिगी वांगांगांगलबसु कापसिलक लेप्तबासिना तेहरन लानख्रे हाइजखिबासी उंखनब हेंगलक्तनब थमोइसिंग होनई हाबिगी इंगित अमा पीबरा नत्रगना मिलिटरी ऑपरेशन सिंग दी मखाताना सथरगा सुमना पाउजल पीब खक्तरा हाबिगी वहंक्या रीजनल ऑफिशियल सिंग हंगनी कोन ईरान की आर्म फोर्स की स्पोकमैन अबुल फजल सेकर सीना प्रेसिडेंट वाफम सगोट खियमसुम ईरान की मथक एटेक सिंग सथबदा यमथंगलब लेबाक सिंग की लम सिजिनद्रबदी ईरान मखोई की मथक खुद थारो हेखी ईरान की सुप्रीम लीडर की मिलिटरी ऑफिस के अनौवे हेड सीखरी इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री अदप पावमदन सुन रिपोर्ट होरी ईरान की सुप्रीम लीडर की मिलिटरी ऑफिस की हेड ओइना हंदक तखावखिबदु अल क्वासेम इजराइल की मिलिटरी न हाटख्री हाइन नोमाइजिंग निमित इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने थदोरकपा सिरोल अमन हाइरी फेब्रुवारी 19 यूएस अमसुम इजराइल ने ईरान लंदाबदगी हौखिबा कापनाबद सुप्रीम लीडर की मिलिटरी ऑफिस की हाने की हेड सीखरीब मतुंग निमित खरा लेरगा महाकपो हावखिबनी हाइना सिरोलदुन मखाताना पाली इजराइल की आर्मी चीफ ईयल जमीर अमसुम अतै सीनियर ऑफिशियल सिंगलोइनना फिबम येंगसिनबा मतमदा इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कास्ट बाबायन सीखिबगी पाउ ताना कितमखी फेब्रुवारी 19 इजराइल अमसुम यूनाइटेड स्टेट्सना तेहरान अमसुम ईरान की अतै सिटी सिंग दि अटैक्सिंग तौदुना ईरान की सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमेनेई अतै सीनियर मिलिटरी कमांडर मयाम अमसुम मिसम सिंगलोइनना हाटखी ईरान कोना मिडल ईस्ट इजराइल अमसुम यूएस की बेसिंगदा टारगेट तौदुना मिसाइल अमसुम ड्रोन सिंग मथंग मथंग कापसिंखी नोमाइजु निमित्ता ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट लेबास की अनौब सुप्रीम लीडर की मतंगदा फिरेप अमा अरोइबु ओइना लौख्रे हाइना सेमी ऑफिशियल मेंबर न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट तौखी ईरान नौना बैलिस्टिक मिसाइल 13 ड्रोन 13 कापलखी UAE ईरान नुमाइजु निमित्त नौना बैलिस्टिक मिसाइल 13 अमसुम ड्रोन 13 हेना कापसिलखी हाइना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न फोंदोख्रे मिसाइल 13 लोइना थक्की 13 सुबा अमा समुद्र ताखी ड्रोन अयाम थक्की दुबु मरी UAE की लम ताखी हाइना UAE की डिफेंस मिनिस्ट्री नाखी कि हलकप सिंग सबसाना थेंगना बलेबासिन थौरांग तौरग लई हाइना मिनिस्ट्री नाखी इजराइल अमसुम US ने अटैक तौब हेंगलकपदगी ईरान की प्रेसिडेंट नुमाइजु निमित्त रीजन सिदा US की लेफम सिंग अटैक तौब हेंगलगनी हाइना कियनखी नुमाइजु नुमि की अटैक सिंग अदुगी मफम सिंग इमिरेट की सिरोल अदुना पनखिदी हाइनसु पाउ सिदा मखाताना रिपोर्ट तौनारखली